Sanibonani babukeli, sanibingelela ehlelweni lethu le-GGTV. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko esikhulu esiyinkinga ebantwini basemhlabeni. Isihloko esithi mina. Nginodadewethu-ke la uJane Nkosi namhlanje sizodingida ngaso lesi sihloko babukeli. Ibani nathi kulesi sihloko nilalele nani nikhone ukuthi nizwe ukuthi yini engaqeda umina kumuntu. Sawubona dadewethu. Yebo dadewethu, njani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Bingelela abalaleli. Ngiyanibingelela abalaleli emakhaya. Igama lami nguJane Nkosi, ngichamuka eTsakani. Balaleli, nako-ke sekafikile udadewethu sisazodingida sona lesihloko. Mangibuze dadewethu la ukuthi namhlanje isihloko sethu sithi mina. Umuntu ohleze ezishaya isifuba athi mina. Kuyo yonke into ayenzayo uthi mina. Kuko konke anako uthi mina. Izinto anazo uthi mina. Ukuqhoshela abantu uthi mina. Ungathini wena njengoba kuwuwe so ukuthi ungahlaziya kanjani le ndaba kumuntu othanda ukusebenzisa igama elithi mina ngaso sonke isikhathi? Ngiyabonga dadewethu. Dadewethu, igama elithi mina igama elinzima kakhulu esiphila ngalo mihla namalanga elihlukumeza abantu. Ukuthi mina ngimuntu othanda ubumina. Mina ngimbona njengomuntu ongabacabangeli abanye abantu. Umuntu ozicabangela yena kuphela, ozazi yena ukuthi zonke izinto ezinhle zikuye, angamboni omunye umuntu. Ukuthi mina uzoloku athi wenze into uthi hayi mina bengeke ngize ngiyenze kanje, mina bengeke ngize ngivume, mina bengeke ngize ngikwenze lokho, mina indoda yami isebenza kahle, mina abantwana bami bafundile, yonke into kumele ibe ngawe, which is aku-wrong. Manje ungathini kumuntu ohleli lapha ekhaya osibukele oke weva lamagama etshelwa omunye umuntu ngokuthi mina nginalokhu wena awunako? Ungathini kuye lowo muntu loyo, ngoba ngithemba ukuthi la ekhona omunye umbukeli inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba kunomuntu oloku esebenzisa lawo magama phezu kwempilo yakhe, phezu kokuhlupheka kwakhe, phezu kokuxakeka kwakhe, phezu kwey'nkinga zakhe. Ngiyabonga dadewethu. Wena lapho ohleli lapha emakhaya ubukele ohlale uzwe le gama elithi mina, ngithi nawe ungapheli umoya. Umuntu makaloku akutshela ukuthi wena and ukhumbula dadewethu ukuthi uma loku utshela umuntu ukuthi mina lokhu uzwisa umuntu ubuhlungu. uNkulunkulu akayithandi lento leyo. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uzoziphendula izinto aluko noma athi ufuna ukukubusisa makaloku ezwa le gama elithi mina. uNkulunkulu ithi ngithathe lezi zinto ngeke ngibone ukuthi uzothi mina kubani. Lento lo ayifuneki. Uma uhlalela igama thandaza, uNkulunkulu uzokusiza nawe uzoba nokukhulu ukundlula kwalo olokuthi mina. Sinomuntu lapha ekhaya manje dadewethu ohleli othi mina. Kunomuntu ohlala engitshela ngokuhlupheka kwami, ethi makangitshela ngokuhlupheka kwami aphinde athi yena akusihlupheki, athi yena akalambi, kodwa ukhuluma nomuntu onalezo zinkinga, olambayo ngendaba yesimo, ngokuthi angasebenzi, ngokuthi anganako aphila nako. Uthini kulo muntu okhona esekhaya manje okhala inyembezi, onenhliziyo ebuhlungu ngalamagama awezwa ngalo omunye umuntu othanda ukuthi mina, awebhekise kuye, akhuluma naye ngqo? Ngiyabonga dadewethu. Lento le ibuhlungu kakhulu dadewethu ukuthi umuntu aloko akhulume aloko athi mina, kanti wena utshela wena ngenhlupheko yakho. Ngathi ubona ngathi manje uyakuhleka. Umuntu makaloko atshela ngokuthi mina lapha ekhaya ungapheli umoya, guca uthandaze uthi Nkosi nami ngicela ukuthi ungehlisele into unginike yona, ngoba ngithemba ukuthi wonke umuntu emhlabeni uNkulunkulu kunento ambekele yona, kunento amphe yona enkulu. Thandaza uyilinde lento leyo izofika. Ngiyabonga dadewethu kulamazwi owakhulumayo. Kunomuntu manje ohlele ekhaya la awubukele umbukeli othi mina nginale inkinga, engabe le inkinga ziyophela nini, ngoba manje sekunabantu asebasebenzisa umina phezu kwey'nkinga zami enginazo. Dadewethu akungitshele ukuthi lo muntu oloko atshela abantu ukuthi mina, uma ucabanga ngokucabanga kwakhe uyophelela kuphi ngalezi zinto lezi azenzayo azikhulumayo? Ngibonga dadewethu. Ngithi njengoba usho dadewethu, uma uloko utshela abantu ngokuthi mina awucabangi ukuthi uma ulibela uthi mina this mina that, uzidalela izitha, uzidalela ubuthi, abantu bahlale uzidalela inzondo enhle ukuthi abantu bahlale bakhuluma ngawe bazibuza ukuthi
kanti lo muntu unjani, nawe ucabanga ukuthi ngaleso sikhathi noma abantu baloko bakhala ngawe, iy'busiso zakho zenzani, ziyayehla and uzoloko uthi abantu bayakuzonda kanti uzidalela izitho ukuthi ungasathandwa noma abantu bebakuthanda ngale nto oyiyo, uzenza ukuthi abantu baphume kuwe. Kunomuntu dadewethu lapha ekhaya, umbukeli okanye umlaleli ohlezi othi mina namhlanje angisenakuthula kwami ngendaba yokuthi umkami kunomunye umuntu wesifazane oleka ethi mina lokho sekwenza ukuthi manje kube nepressure phakathi komunye umuzi owakhiwe kodwa onganalezi zinto ezikhulunywa ngazo ezikhulunywa umina. Uthini kulabo bantu labo dadewethu? Ngibonge dadewethu, lapho ekhaya enine-pressure yokuthi uzwe igama elithi mina, so uba ne-pressure emzini wakho, ungayenzi lento leyo. Umuntu uma lokhu athi mina, wena nje zama uwenze ngendlela lo oyenza ngayo, ungabi ne-pressure ukuthi uhambe uyofuna ukuzifake ey'ntweni ezimbi, uzifake ekolotweni, ucabange into ezimbi ngendaba yokuthi unale-pressure yokuthi lo uthi mina unani, mina angina-nex. Siyeza isikhathi sakho, uNkulunkulu uhamba ngelayini kancane, zonke into zinesikhathi. Uzokuba that's why kunendaba le uthi osemsamo omphonse emnyango, omnyango omphonse emsamo. Ngiyakuzwa dadewethu, uyalibeka lo daba olukhulu lukamina, kodwa kunomntwana okhona manje olalele nomzali wakhe masikhuluma ngalesi hloko dadewethu. Umntana ozelwe yilo othanda ukukhuluma ngomina, lento seyingenelele nakuye, sekayahamba manje uyiphonsela kubanye abantwana emakubo okunganalutho, naye sekasebenzisa lo mina osetshenziswa uma wakhe, sekawusebenzisa kwabanye abantwana. Manje ungathini ngalowo mntwana loyo? Ngithi thina abazali sithanda ukukhuluma izinto ezi-negative ebantwaneni, and then which ezingekho right. Lo mntwana lo bese uyalalela ayenzani, aye ngaphandle abe nalento leyo ukuthi ubona ngathi makayikhuluma lapha ngaphandle lo mntwana ubona ngathi into enhle ngoba uyibone uyifunde phi, uyifunde ekhaya, ayikho right ngoba uyingane yena ukuthi inkulumo umntwana and akazi ukuthi into engekho right. Manje kulo mntwana okushiwo kuye lezo zinto lezo, ngoba lo mntwana manje sekathanda ukuzinyeza, sekasaba nokuya esikolweni ngoba kunale ngane loke imhlokoloza imhleka, ithi mina bheka ngiphethe ikhaftini ezinjani, mina bheka ngiphathi imali engakanani, and lenye ingane ayiphathi lutho. Manje ungathini kule engaphathi lutho ukuze uyivuselele ikhona ukuthi ihambe ilandelele indaba yesikolo, ingalandeleli izinkulumo ezikhulunywa abantu abadala? Ngiyabonga sisi, kule ngane le enganalutho ilokhu itshela ukuthi ini, ngithi kuleyo ngane leyo angamameli abangane esikolweni, angamameli ukuthi omunye uthini, omunye unani, omunye ukhere emalini, wena awukheranga. Wena zitshele nje ukuthi mina ngiyesikolweni ngiyofunda, ngifuna ukufunda ngizokuthi ngikhona ukuthi ngisebenze umsebenzi o-right, ngizokhulisa umndeni wami, ngenzele umndeni wami, ngibavuse nabo umndeni wami ngami, baphakame ngami, bafane neminye imizi. Siyabonga dadewethu okukhulumile, kuze kwaba mnandi kakhulu amagama wakhulumile namhlanje. Ngikhuluma nawe mbukeli lapha ekhaya, wena usebenzisa igama likamina, qaphela ukuthi uyolahlekisa ingane, qaphela ukuthi uyohluphekisa ingane isikhathi masiloko sihamba, ngoba le gama elithi mina mntaka baba liyokuhluphekisa ngelinye ilanga. Limnandi namhlanje mawulikhipha, ulimaza abantu, ulimaza nezingane, ngoba nezingane zakho sesize zafunda lona lelimi lokuthi mina. Qaphela-ke mama, qaphela-ke baba la ukhona, ake zibuye emasisweni, ake ube umuntu ufane nabanye abomama, ake usakhe isizwe siphakame, ungagxeki, ake ungahamba ukhuluma amagama wokuthi mina, ngoba ngelinye ilanga kuyophela konke onaka, ngeke uzukholwe. uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni, uNkulunkulu uyazenza izinto, uNkulunkulu uyamehlisa umuntu obesezame ukuzikhuphula ngaphandle kokuthi yena amphakamise. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ulike, ushare, uphinde ukhomente. Salani kahle balaleli.